Dobar dan iz našeg rasadnika. Kod nas je pravi jesenji kišni dan i radna atmosfera. Malo ćemo prošetati i pokazati vam kako izgledaju biljke u ovom periodu. Ovde su četinari u Busenu. Možete da vidite kako izgledaju sadnice koje vam šaljemo. Tu je smaragd, konike, tise, uske jele, kalemljene srebrne smrče koje se posebno izdvajaju u ovoj grupi svojom bojom. Kada vam pošaljemo sadnicu sa busenom, najčešće pitanje je kako da posadite tu biljku. Sad ćemo vam prikazati kako se to radi. Potrebno je da iskopate rupu malo dublju i malo širu nego što je sam busen biljke koju dobijete. Usitnite zemlju i vratite u rupu. Skinite kanap sa busena i stavite biljku. Jutani džak može da ostane i ne mora. On će vremenom da istruli ukoliko ga stavite sa sadnicom. Postavite ravno sadnicu, vratite zemlju i dobro nagazite oko nje. Nakon toga dobro zalijte biljku. Narednih 10 dana, svaki drugi, treći dan, nagazite oko sadnice i zalijte je. Sad, koliko ćete često zalivati biljku, zavisi od toga kako je vreme, to ne možemo tačno da vam kažemo. Ovde ćemo vam prikazati hoste. Pogledajte kako sada izgledaju, listovi su suvi i biljka prelazi u fazu mirovanja sve do proleća. Ovo snimamo sada zato što smo juče dobili reklamaciju da smo poslali suvu biljku. Znači, hosta je listopadna biljka i ona ne može drugačije da izgleda u ovom periodu. Tako će da izgleda sve do proleća. To važi i za sve ostale listopadne perene i grmove. Kao što znate, jesen je idealno vreme za sadnju, pa iskoristite ovaj period ukoliko ste planirali da još nešto dodate u vaš vrt. Hvala vam na pažnji, za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju. Pozdrav iz našeg rasadnika.